Hai teman-teman, ketemu lagi bersama kakak teman-teman. Widih, kakak telah menemukan tumpukan kepala ondel-ondel dan juga banyak mainan di dalam keranjang biru teman-teman. Widih, tapi sebelum kita melanjutkan video ini, tolong yang belum subscribe di subscribe dulu ya teman-teman ya, dan juga menyalakan tombol lonceng teman-teman. Widih. Oke, let's go, ikuti kakak. Wih, ada 4 ondel-ondel tanpa kepala teman-teman. Widih. Ternyata itu 4 kepala ondel-ondel teman-teman. Yang ada badan ondel-ondel tanpa kepala. Langsung saja kita pasang ya teman-teman yuk. Oke, ikuti kakak teman-teman. Nah, ini dulu nih kita pasang nih ya, si ondel-ondel Bang Jali muka merah teman-teman. Wih, cakep sih. Tapi bukan ini teman-teman. Ini kan bukan badannya dia, si ondel-ondel berbaju coklat. Oke, langsung saja kita ke sini teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, baru gagah. Mantul, ondel-ondel Bang Jali teman-teman. Asli, keren ya teman-teman ya. Nah, ini dulu ya teman-teman ya, si ondel-ondel muka putih teman-teman. Bukan teman-teman. Ini kan ondel-ondel laki, si berbaju warna coklat, bukan ondel-ondel si muka putih. Widih. Coba di sini teman-teman. Kita pasangkan dulu ya teman-teman ya. Widih. Ini baru pas nih teman-teman. Cantik teman-teman, dan juga si tampan teman-teman. Pas, mantul ya teman-teman ya. Oke, kita pasang dulu nih yang ini nih ya teman-teman ya. Wow, bukan teman-teman, bukan itu. Itu kan badannya Po Amel teman-teman. Widih. Nah, ini dia nih teman-teman nih. Yang ini nih baru nih mantul nih. Ini kan pas Bang Kribo teman-teman. Asli keren. Nah, nggak salah lagi nih teman-teman. Pasti yang ini nih teman-teman nih. Widih. Ini kan Po Amel, kepala dan badannya. Oke, langsung saja kita pasangkan teman-teman. Tuh, pas dong teman-teman ya. Mantul, asli. Widih. Ternyata di keranjang biru masih banyak mainan teman-teman. Kita lihat dulu ya. Apa sih yang ini? Widih. Ini ternyata kipas Pokemon teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Asli, mantul. Ada apa lagi teman-teman ya? Widih. Ini ada yang menyebutnya di daerah kita namanya iguana teman-teman. Widih. Widih, mantul ya teman-teman ya. Langsung saja kita rapikan di sini teman-teman. Asli, keren. Apalagi nih teman-teman? Widih. Ini ternyata ada dinosaurus teman-teman. Widih. Mantul. Apalagi nih teman-teman nih? Masih ada dino teman-teman, berbadan kuning berbaju hijau teman-teman. Asli, keren ya teman-teman ya. Mantul. Widih. Masih ada lagi teman-teman. Masih ada 2 jenis mainan. Apa ini teman-teman? Wow, T-Rex teman-teman. Asli, mantul ya teman-teman ya. Masih ada T-Rex teman-teman. Apa lagi nih teman-teman? Oh, ini Poppy teman-teman. Mantul ya. Poppy warna-warni. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu teman-teman. Mantul. Kita taruh sini saja teman-teman. Oke teman-teman. Widih. Wow, ternyata di belakang sana ada 1 pasang ondel-ondel pocong teman-teman. Kita ambil dulu ya teman-teman yuk. Oke. Widih. Mantul teman-teman. Asli, keren.
Oke, yang sudah menonton video kakak terima kasih ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.